Gde ste, brate? Ja sam Oca, imigrant, brate. I u današnjem videu pozitivno razmišljanje i life coaching za sve vas, brate, koji hoćete, stvarno hoćete da isfurate neku dobru vezu s nekim, brate. Znači, debra, kako napraviti dobar temelj za vezu? Da u širokom luku izbegnete retardirane svađe koje su neminovne, ali ih može biti mnogo manje, brate. Znači kako? Znači uzmeš, brate, dečka, napiješ ga, a pazi, moraš da ga napiješ i onda ga izleraš da ti ispriča sve što mu ide na kurac kod ponašanja njegovih roditelja, braća, sestara, brate, rodbine, šefa i najboljih ortaka i ortakinja. I onda to, brate, zapamtiš, ali stvarno zapamtiš, čisto da ne ispadne da ga nisi slušala, jer to, brate, nije lepo kad ga već leraš da ti priča. Onda vidiš i odatle ćeš kontati na kakva ponašanja će lik imati retardirane reakcije, jer su mu to nerešene frke u glavi, brat. Ali pošto si ti tebra i sama čovek, sigurno imaš i ti takva neka ponašanja. I onih definitivno ima, ali to je nebitno trenutno. I onda gledaš da, jebi ga, nekako držiš sebe u liniji po tim pitanjima. Ćao, brate, to ti je odličan temelj za vezu, brate. Spegavate mnogo nepotrebnih stranja. Mislim, ovo ide u smeru lik riba, brate. Kapirate. Samo sam to hteo da kažem.